Sona tumai ki me wal malai, mami wau na wiki umia na sinurani kua. Na mai sota tuna kroe na ni mami lupu o wata ki mami wau te kai ki wiki umia na kru leo. Kuro waki me wamau te ni au nei suru ki me mutukara wa unu sa wale. E wado do te ki umia na numuni tutu wa kru, o waki na i wimi ndo mongan. Ki muro roko wanga katanga na kru leo ni alta mo sa mula. E kuwa te ki mami ndei tai.
Viki mami sinturawa, ki mami sangsarnikai, ki mami sabinang sa toko, ki mami tumatungulunduka ki barbarda, ki mami krea na kulumuni, bokotanani mami barbarda. Ki sama surah ni mami lutin dindai, non rambulan na binitaki. Sawa nata na mula ni tal-tal tiki ko kawakina na tal-tal ikia jo pribol na non roti brau. Mami nata na non tuti unagasi ni bibolut. Kuira na bibolut na klu ki mami mai sama bikim ni na mutawinan na kainan ko kim sawa ni na ki bikim ni. Ni alu na mo si bikim mami na itu na lau bruma. Ni sere so ke na langat. Ni rabinu tek tuna itabongoni. Ki mami sama suratala non rambula ki na non rambuai. Ni vos tu ki mami na klo wa mi mena no ni vos ke deve sere rangata na bibolu na ni situ ne de ni mula mo bina na klo me ki mami ro da no ni vos sa mo sura tala na lute na fiji mis ni aluna na klo ni sa bi lu te kina ni bel mut kina ni kla na bi ngun sale so na ro ni wa mu te kina na iti wo mena rauni ko tiki me watira mo ni biti e ke mam sale nga ke biti muni ka me vai ko nga ke ro mo ngor sara mate ma sa mai dam ko muni ena ka viran Maki mami mai malani me va ora ko sa na muni mami ki ro va mo bata na muni va tamu ena muni sika indai Ela para mim na cara po que muni. Da pé que muni sarà que por que sarà que não muni de até. Não muni lá não muni sabá. Ni tunde na calole o melo marani. Que me sarà que não é procura, que me sarà que muni daqui. Que me tiro que o ato ranga. E a cá que não muni que você ela sabá. Então não pode chover na calole leonga. Ela se não me pode tomar o barro que muni. Bani lo tu mai di Turana na California de Banda. Mi porti na ke Turana. Ni ke muni esa ni tu na kai de muni. E do ta tu tu mo ta mas na mandu. E ni tu na ka no ele hana. Ni sa kai ki mani. O sa mu na ko ya na. Esa sa ta ni tu e o si biti ke muni. Do ti mo la do ke la. Ni sa ka ro. Ke muni na ka ro sa tu ki na na wa ni ta ka. E cara ta ma tri de ni ka ta bata. Que me na causa essa pintura tá entendendo que é bonito. Falando do quadro assim na vida que por turana. Assim na vida que é bonito. Que me dá uma que tire de cima, me que tire de por turana é um paquete bom. Ela vai ter uma hora não tinha ouvido tudo lá. Que uma vez ela vai turana que ela que mani. E que me vai lá essa linda que mani tem uma hora de vinte. É na fim de na Califórnia de Mara tamado. Que na salvação uma turana vai de louco uma hora de vinte. Que na salvação uma centelha. Pinakasawala mo bon pamuri. Pinakasawala mo turana ka luma. Pinakasawala mo Saint Raphael. Pinakasawala mo Trinity. Pinakasawala mo South Haywood. Pinakasawala mo Western Tamango. Pinakasawala mo Saint Luke Richmond Tamango. Wala ka kasi ng que turana. Pero mo mo turana ka din kila para tapo. Di mo desinado mo kalo. Kaya sa ko pinakataman lemo. At tumo kaya mo turana mas na disso. Turana pinakasawala turana. Ela é uma papelão e não está tamanho. Ela é uma palavra disso. Turana não é uma turana.
No.
Division, na may garaw, honra na Don Rica Gobernong wali nasyonal ko. And all the children come up, please. Children, I invite all of you to come up, please. Come and sit up here. Just a moment. Deborah, come this way. Good morning, children. Good morning, children. Or good afternoon, children. Mula Pinaka. And he's too sleepy. Okay, I need to hear your voices. Mula Pinaka. Louder? Somebody's shy. But anyways, nabasa ko na kayo, kami sa kanundo, ang sila kamata. Kan? Chisu. Naka. Anyone else want to answer that question? What is something that you really love in life, or somebody that you really love in life? Yana? Jesus. Okay. Anything else that you love? Sports? Your mom? Your dad? Chocolate? Food? What do you love the most in life? Your friends at school. Every one of us here loves something or someone in life, right? And when you love something, do you throw it away or do you keep it? Keep it. You keep it. When you love someone, do you listen to them and obey their words, or do you not listen? You listen? So if your mom tells you, or your dad tells you to do your homework, will you do it? Some of you are smiling because you don't always do it, right? Sometimes you're supposed to be doing your schoolwork, but you're on your phone playing games. Am I right? Yeah? Well, thank you for being honest. It's okay to be honest. I just like You just do it. I just don't like it. You don't really like doing your homework. Okay, please be honest. Matthew 22:37. Any of you know what that says? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. When you love something or someone, you keep it, you cherish it, you follow the teachings. And it's just like when you love your parents. Whatever they say, you do. If they ask you to go to bed at 8 o'clock because it's getting late in school tomorrow, you do it, right? Because you love them. And Jesus, He loved us so much that what did He do for us? What did He do for us? Why do we celebrate Easter? He died for our sins. Eleanor? Did you say the answer you wanted to say? Yeah. So Jesus died for our sins. Why? Why did He do that? Somebody want to stand up and explain why we celebrate Easter? Why did He die for our sins? Our kids are kind of shy this morning, but that's okay. Because He loved you. He loves you unconditionally. And that's what the word is also asking us.
We love the Lord our God with all our hearts, with all our minds, and with all our soul. Yes? Okay, I'd like you to stand with me this morning, this afternoon. Stand up, let's stand up. And I'd like you to follow what I'm about to read out to you. Matthew 22:37. We will all read that together in Fijian, okay? And when we're done, I'm going to ask Rosanna to pray for us. Molomani Chiova, Nanamukalo, and Alomamu Taudoko, Kena Yalomu Taudoko, Kena Nomu, Nanuma Tarina. Love the Lord your God. One more time, love the Lord your God. With all your heart, with all your soul, and with all your mind. Let's go to the Lord in prayer.
Usul na ni Mantutokan na Fijinisyon kaya rin daw ng Birego doon ang Rita siya rin na Nuevos tagat kaya na dito na mo sports din doon ang Nuevos Fijinisyon kaya rin daw rin di
special item to youth may centennial.
Be faithful, be strong, keep going. I can't do it anymore, Lord. I can't. You told me to start this new program in church, and you didn't bring the people. Look at them. They are alive. You said you will be with me. Where? Where are you? When we go to church on Sundays, there's only 2 families. And yet, in this area that we live in, there's more than 20 Fijian families. Why do you do this to me, Lord? Salah mendatang Tuhan. Salah makakan kita. Sama-sama sama kita dan lalu Asa. And then you also learn to Lord, I can't do this anymore. I can't. Lord, I can't. I'm going to give up today. When I go to choir practice, there's no one there. When I go to try and get things done for the church, nobody gives anything. Now, you promised me you would speak to me, but you didn't, Lord. You haven't shown me the way. I don't know what to do. I do not, Lord. I do not. I don't care, Lord. If I ever really my mouth, say really my say really use. Asawa. Asawa di sana. Asaya.
promise you a safe friend. Gratitude as always. Your
tokan yang berguna saudara Bikimani kalau bisa na mengeluk ini untuk apa ini baik dan demi ini disahkan mira sosok ini mengeluk negara sebagai satu rasa uji pada tahun lagi mengenai Mertutup orang di negara tadi dalam masih minta mesti buat karena kebisingan kita. Lalu cara orang dari satu nakasi dari bawah kusana nakasi dari komunitas kalau menurut itu dulu di satu proses itu sana turun meramai pemikiran di pemikiran lalu ada di bombing gara-gara satu orang yang orang dulu teman satu orang main sulit orang dulu karena lu tidak sadar orang dulu Urutan umum mengenai urusan bernaga ke bukit yang seluruh rumah Doon raw sa mga laki kinabagit ko na luto kinalaman ni Nonda Unua lolo na David Romani yung sa mga laki ni Nonda Turoy kaya doon na namulo na kinabagit na sa may ikaw na doon kayo sa Nicola nabakasar may mga laki kinabagit ko na sa luto meron yung laki na nabigara ano luto hindi luto ko ako yung nabigara kung ako din sa kinabagit na lesson kada lesson kinanipuwa kapag tayo kinabuhan niluto ko yung sila ko kada with the two lesson ni kapatuloy na kaya kayo sa tapunin tayo kung ano naman na rote na pagkakata ano na wawag si Popo ano yung makakasuloto ano naman ni Manakanan sa tipo ang doon ang lugar sa Sumi o Timothy and Vito Tomas and singing that. I shall be sharing in English and also in Fijian for the benefit of the non-speaking Fijians. There are 3 points that I will share with us. Kung nakakasama alaga, kamita niya uwigan na tuloy na dito ano ang iwarang matayan ng oras. Handle with care. The context of 2 Timothy is Paul's second and final letter to his men. Paul was like a mentor to Timothy, reading during Paul's second imprisonment. This is before he died as a martyr, around 1867. He was urging Timothy to remain faithful to the gospel despite persecution and to continue the ministry even after his death. And this letter, brothers and sisters in Christ, it serves as Paul's dying charge to Timothy. It is a call to endure hardship, to guard the truth from false teachers, and to persevere in preaching the gospel. Namamay bola ni Riva Tunas. Namamay tutungan ko bitume tutimo ng garaw. Me tugay, me tubong raw, me basota, nabingon ng bulambole. Nabingon ng bulambole na nakaduguma, me tugay na walang rawa, kinamamamawa ng gila. Yan nabika ay susumikil. Yan nanon ang basika, kauray butukina, nabibakatapo ulimas eso. Memuta na kinabumuti molong na oslo. Paul is writing to his son in the faith, Timothy, Paul's spiritual son. Ito po ni, the circumstances that Paul encountered during that time, he was in Rome for the second time, facing a difficult trial, anticipating death when he comes closer. Now we know about that persecution. The early church was facing severe persecution under the Emperor Nero. And Paul's urgency, knowing his end was near, Paul writes with a sense
and the finality, the final will or testament. Ni wapang po ang mga apostolo ka makatapos ito ang lugar ni Mamota o Timothy. He was talking pretty much highlighting perseverance in suffering. Paul encourages Timothy to embrace his calling, not to be ashamed of the gospel, to be faithful in ministry. He calls for steadfastness, dedication in ministry, using analogies of a soldier, using analogies of an athlete, using analogies as a farmer, emphasizing the commitment and the sacrifice that each of these have to work towards. And then he was saying to Timothy, you better defend the gospel. There are so much false teaching. Warns Timothy. Sabi mo namin magkakamuli sa buong mga huwag niyo mabuhay sa nagpapa. Sabi mo naman na sa mga huwag niyo mabuhay sa nagpapa. Sabi mo na sabi ka mabuhay sa nagpapa. Magkita sa limani na niyo magkakamuli mo sa nagpapa. Sabi mo na naman na Paul reminds Timothy the importance of Scripture. He reminds Timothy of the power and the sufficiency of the Old Testament, and he is giving Timothy to his family. And the legacy and the continuity of the legacy, Paul is passing the baton. Like a village, passing the baton to Timothy, ensuring the continuation and the formulation of the mission to plant the church and spread the gospel. Today, we live here today to attest that we have given the baton to our children and our young men. And then, nabisulsulin ito na natin sa sinigay. And napatuloy napapagkakata. And nasama na iyan ang base. Magpapalandamin ng suso. Magpasulihan ang nabisulsulin ng pagkakata. Magpapagkakata ng sarapa. Nagkakatutuwaki na lang ang hindi na mapatuloy ng pagkakata. Magpapagkakata ng hindi ito ng itiko. O panglapan ng Mamota o Timothy. Pasal itu orang bos itu bukan hasilnya. Anak orang yang memiliki Maka teman aku tapi di waktu itu welcome. Belakang mereka tahu lagi di kuat pasti begitu lah. Bikin dosa waktu yang membuat apa. Lo dari sini lima sebelum terima lagi, nomor 2 mereka. Posisi bawah, nomor di negara, nomor tak Mereka
Australiano yang berkata yang Allah. Bagaimana tinggal subiknya, betul Yesus. Nabi kan ada titik baru. Fikir ini tokan betul Yesus. Makasih dulu dari tambahan apa yang tahu. Untuk lebih terang, fikir ini tokan itu pulang. Fikir bersama ini sama-sama. Bersama-sama kita mengenai sama-sama ini. Barang kalau kita kurang. Ini tak bisa Yesus ini orang. Karena sampai orang tahu ini orang. Nampak ini orang titik yang orang. Roti kita boleh dari sini. Nama kalau boleh kita bersama. Buat orang juga dari bawah. Remember Jesus Christ raised from the dead, a descendant of David, and that is my gospel, for which I suffer hardship even to the point of being chained like a criminal. But the word of God, Timothy, is not chained. Therefore I do everything for the sake of the elect, so that they may also obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. And the same is sure, if we have died with him, we will also live with him. If we endure, we will also reign with him. If we deny him, he will also deny us. If we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself. But to the people of God, remind them of this. Warn them before God that they are to avoid rambling over words, which does not good but only wounds those who are listening. Do your best to present yourself to God as one approved by him, a worker who has no need to be ashamed. Dali simutan manda na ibagatiyo. Yan ay ibagatiyo mo, sambulan ang lamalangi kinamura-mura ng kalaw. Asa lala tu, asa yung mabalang na yalo ng kalaw ng dali ni Wai, asa kaya hosa. Merara mamay kasarara mamay. Tuko na mga po na lang. Yan ay ibagatiyo mo na, sambulan ko kayo. Hosa, ano sa tiyo ba't kayo kayo? Kalaw na hosa. Rantal. Rantal. Asaya tu lepas sebentar. Metam. Obi kan tika obi kau tika total nama tambah senilu tu obi ti. And a blueprint kau yang pulih kini oi kau mati. Where oi ti.
Yana kobu ni buno rubinga rabi kino romu. Merongo den tai. Re tuku le tuku ni ut. Yana no kobu ni binga rabi. Ni moso ka se sentene se ni moso ka me ni tindi. O ka moso ka me ni sentene. Yana kobu ni no buno ni binga rabi. Gaso pito mo se ni so ka me moso ka bole ni sataros. O ka moso ka no ni no kobu ni buno ni binga rabi. Na no sa buno ro no bunda. E tuku ni mena brown tigo je. Ndrau tigo ke ndrau pakatawa ana blueprint ni nonta tama mo kibar na risu na leso ne ndai dakila ke na padala ka me bero no punta ya nakai tu pun berau nakai muka nakai gas nakai ngale wasawasa nakai ngol dele ni ge ndrau lewa na puni kau kene problem pura nak mekina na boso ko ba la na distinguish vakatawa karawa vaka marget garau maro ni melengo ata mana matua ni wasa chiko ko Paula e che mai tako so tolo ni sala mai tamas kode o ata mana baru torra bisa torra wasa mai dia iyo ata mana baru ni sa tako so ata mana baru e sa pasu kai tala mata mata kina beta ka buli ka kina ko ni buka tigabu nakai buka nakai gashi nakai gale wasa nakai vivi ya baru ya baba siapa lagi tem Kema bale, ni sana sutala bayo ata marua, mezilama, nananambula, opawa. Saka kila kinopolo ingwa manabos. Saka garama kinopola, nagaraga ka kambuli tau matakina. Me marroya, me garama, me vito tonas. Saka ni bale, natamata itu senang ichisu, nakau vekaito, o ata marua sanu Sampai o atama. Na rai ni matamu sa sila na rai na atama na barua. Sa rai neve atama na barua. Na kaya kama na lilamu. Salah. Atama na barua. Kakel. E basu kay talagyan na kina kobu ya. Sa kini malabale, your worldview has to change. Kaya sa tuwat kay Kristen tertemata na. Siya kayo muli mo. Sa lahat na nagtumata na. Saya tumebo na kakit. Nabunuan doon lasama. Sa siya ni Loreng. Sabi mo nang kapapa sa tuwa mo ito. Kaya natapa ng matilew ni Kaya Giwa. Na Kevin Fifa. Reza na kaya di ba kang mabalay. Dictionary. Kevin Fifa. E baka when you're locked into the space, maka usaha turuoso. Maka usaha sini orang kata mau usaha nak ofiki. Ni usaha nak ofiki. Usaha nak lepas maru tadi. Itu jadi lomba. Tangan-tangan nayang. Na lomba nayalo. Yang medilami na lomba nayalo. Mebaka tulami na lomba. Mekilana yang na punan untuk membahas itu kini mitukina. Kena punan sudah bermintik. Bakit ako sa nakatiko, kaya mag-aasala, sa tungo ni Kristo na tumata sa kayo muli mo, yan ang mapula sa katungan ng pula baka. Yung kasi meron nga yung series. Matata. Yan ang ito. Pero kaya hindi na tinatakaw ko. Sinitondo. Hindi nga, naabang, kanang nakabata, yan ito na araw ni na nabitaw tunas. E baka na nabitaw tunas ito yung tuwi na kato. Pura rato bunaw di ko na speaking ko ito na mga may sana buliti ko na mga nabay chisu. O kasi ko berito ng kasi nilo tuwi na ang sini ko. Nituri ba ang Paula, yung pita, namatay ni Peter na kinawasin doon at kinirus mo buha. O kaya mamundagay muli na mga naman na, lele mo ba ikan, dami na kata na uli ni Bono ni
matalia ta siapa ini ikan tak boleh tak nak bunuh tangan butuh ciso ni nak wero ke seman kita sini bilang kata wero ke seman kita bilang kata boleh bunuh matalia ta kaya bala ni hiwami na pula ni tamata mental na ata na barua enebiso ta kana lumray enebiso ta kana baraw ni no mususugir to no lugem na kautukuna na buno ang pasko Captain Siva, it's a word when you're locked in a space bisa siya ni sa stress Ramdan ito 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 locked in a space ito compare ito ayaw patris kita kailangan nakikita bagay ini santa do chisri o iko kailangan ko nung essa mãe estava de boa na itubutuba bisa mo sa pura bisa mo sa marama lama ni tulu nemo sa kiray na inyuliw ni bisa mo dua rin mga naewo na lama ni dona bula dogaram kita na nung bebas tadi sa usul turang sa usul marama sini kan berpal lima tahun sekolah lewan untuk cukup na option. Dona, 1.5 hours itu aku sekali usah. Dona mula tuang butung garam nunggu stay. Berada tantala. Batin turu mga berada. Jangan dosa lah. Dosa tumi lah. Tumi kamu tahu. Nita sa sema binaka. Wana napainin din ako. Niko tiyan na China na basi na China. Ikaw ko ni na basi na college. Sandra wako nakamotea ena basi ya torogo saka ni umona ite robots not building in a day demo balo ko mo titiko garabati kana kubu ni mo na mwanda mo bito to men timo polo bitimo timali no mo bela kango na wasa madowa sa posarabi na tumangango Dapat tigil wal, jom dapat dapat tigil wal. Dapat dapat mana nu? Tigil wal. Wi mana nu nada? Nakasa ta wade. O chisu kena na mat kena na tuita. You can only give what you do. Ini tokan. Sa dati usarango. Ena mo sana. Baru kali bikin na sungguh-sungguh kita lagi. Maroka, medakin na solimo. Oi puma. Kaya na nung iko ko. Nakulo tukin. Orto na lube. Orto na nung matagali, orto na nung toto, orto na nung kuyabusa. Zilabio ko ata man number 1. Bisa dilabio po na ata man number 1. Presa na toto kanino na bito tunay. Itimo din na lugar. Enak ko rin siya. Misalnya kau kenal, hendak wisi, dorong, taruh marah, macam ni macam sama. Weekend ini kan, remember the past, the resurrected and sacrifice. Bagaimana rumah itu punah, bagaimana rumah turun dari punah, jangan bersota, nakar. Kita sedang mencari Maybe. Nene wiki na datubal ang ball sa liyo. Wasa siya na lumubal. Maraming buwas ito lumutokan. Sure. Ipagkakatanin mo na naman ito po. Nung ginawa tayo para ito, di kami mo ako ay pamanggaramit mo ya. Siya ang tanong doon ang lumubal. Lima na naman doon, sa loob na naman doon. Siya dito na naman doon. Ay, kung kaya, siya magpapagpapag mo yun. Ang buo, atak na naman rumbo niya. Diyan ba sa siya kami nabang lumubal. Kulisere, wala tiko niya. Roto masuk-masuk, wala tiko niya. Naloto na mga, wala tiko niya. Malala na. Pati na kung lang na nung fupo.
tu ni voltar. Anda kan kena matang. Sakit mata di sini itu di mana? Sakit dah tu. Kalau teman-teman boleh lihat taman nomor 1. Nyosa taza kena mata. Saka baram tu nombor itu, Yang mabal kita turang sa palili ng unang panay. Betul na siya nanrap kung masuk-masuk tigay ko ay pambulit. Kura, nanti sini mata bos si minuto ba ito ko. Sasang ni Gigi nga baka, yes, menjadi masa. Very strategic. Matay prepare dito. Kaya karuak cultivate the place. Kaya katong align na resource. O di nga may bingkarabi, entar Rizal di bingkarabi. Ya sarang na mo di mo. Yung doon nga sa mga kapatid na nanonood uli. May bidi sa tiyo na tambagana ka ni Ibarautai. Tiyo na tambagana ka ni Tulpulararanga. Tiyo na sosok ito ka ni Marama. Di ko nesi, kamuka. Nabuli ang Ibarautai yung may bidi. Rautai merang garamikin na. Wiriti ko na tontak ni Cornelet. Arang garamitin natin na biko. Inarong ni Cornelet ko. Masanto tayo na context. Turaw. Kaya pala sa mga tao ng Cornelet, ito kayo pala yung ordo ng kasilot. Matubuli silot. Knowledge is power. Clear ng mga mga patuloy sa situma. Masuk ka na. Buwan na buli mo ka. Bala na. At mga mga ito, masumali ka. Kaya nagkasat ko rin mga mga karamento sa hospice. Hindi ko sa kasibika mo mga rutini pa na napakalilezi. Nasuta mo na nang imam. Bala na. Yan ang mga ito ko. Kaya sana turang ka na marama. Mentakilan ka na. Dakilan sa kasibika na chuko. Mana minta tu nak buat apa? Apa itu? Aku ni mahu awal itu mana? Cuma ni, bukan orang tegak. Mungkin akan mati di mana? Orang tegak mungkin akan mati. Lebih kan? Sadar nak apa contoh nak? Kita orang tu mentor kami nak posisi apa ni? Kesaksian ni Untuk bukti di bawah posisi apa? Apa kau sahaja yang ulat tanya apa kau pakai? Untuk yang itu pakai. Boleh lah. Kau enggak rapat juga kau minta. Kau nak terus ni apa? Kau nak tanya kau mau bilang apa? Enggak mati di kilo. Letak mata santai utara. Bantu posisi. Ya nak puasa. Sekarang mana nak puasa nak kuliah? Ini kita nak mati di sini. Ini kita nak pulang. Ni santa bege sama takdir putus nombor. Kira nombor lagi. Otomatis tanggal. Itu lu juga mau pula. Kalau mata ni nak kasih nombor. Tu juga mau pergi lagi. Bagaimana mau ni tu nak? Mana orang tu nak turun. Jangan orang sampai kau. Lima. Bagaimana kita ada surprise? Pasal tadi saya bibi tahu lah. Saya beta wasai yang paling ini. Garau nak apa market? Garau apa market? Tuan ni awak tiba tiba kau orang bola. Kalau murid cuma tisepel. Ni awak cecik kau orang bola. Kalau main tak kalau terkoro. Katuku ni nada lo sisi refipai. Erto raida na bay. Mata kau jengkel kampuli main nalinga. Erto sampai tak kena koro ya. Erto roti sama nak kawin kau membeli ciau. Oka. Oi. You kemto. Oi ya, we kemto. Sakit ni nak Kristo. Nah. Terus, nangonek tu senang kau tinggi nopita, gaya puasa, nak puasa apa lagi kau? Gaya tu nak apa? Tidak, saya mana pacana? Oh saya kalau macam mana lew? Ni saya kan iba tak kilometer na lew, kenan rana teman masa tu melo. Kau kau ni mau beli mana coba dengan awak sentuh. Mana tinggi puasa maupun kena tinggi puasa luar. Ni nak kita naik kalau nak membalas teror Nabi tadi mo, o Andrew bakal kay Simon kita.
Orang nanti siapa yang mulai saya itu Tony cuma na Doni Baptista tu ibango na wasin doya go Andrew sa matali abi Andrew na beka mazaro chisu ena tigine basa ngabulu basa mlandua rosa bibitama ki chisu me rosa bitano e tale na non robitano ga tu ni mawari mata ko ni wili kana wasin ko la o Andrew ang lista ni mali kana kauti saya mau dipita kena kau ni ke bawah ni kana non rosa isota o sai mo dipita bate ke chisu ga itu kuna ba chisu sai ko be ko o kifa io ga itu kuna blanco ko ni simber ni ga ko se o pa men baleti nada ni na santa bichura kuni kuni rolo muria mai kita mai na vita na noia kana tone kana wasendo tine basabulu me tine basabulu ruala basambu ya na batani ona tiga mumuri no de o sai mo dipita baleti nama isuriti ko nengozi o tavina o Andrew rau tama bata rau tina bata tieni oci chiga chini kabana na mula muri mo na sai mo dipita ana lama ni laka ya sanga tarani koya o chisu portotana na mo tisipi si o zai mando ya ubiko dai tu kuna ba sai mo dipita sai kemuni na Kristo na lume ni kalunga tuna chisu sa kalungata sa imoni sa siya ni lewe kenandra e tuna chirango chisu be sa imoni pita sa siya ni buki andri wana tadimu kwa tiga mumuri ukinogo e na chona ni kena wasendo na tigile basa mulu kalansambu au sa kilani mo na matutu sa mari sa kanji na babitama torra sa kini babale lele mumikenda tabi tiguni mo na manunumi nilota tu kay kenda anda tingong ko na maru tar ka sa bin lo tu may tumbola kamba yo de chisu beko esanga ni non loto tamo may bulatina esanga ni non loto na gasa na may bulatina o de yo chisu beko Santa Rosa Petalova Sacramento anda turo bago o chisu nang ni bato wa tarati no so Indora kago, nabi kau sering murmur, sering melomalai, nabi kau boleh murmur, boleh melomalai. Tapi kini bal-bal kuntal, ini dah satu racu kena mata bos yang kau nonton bagai biti, senda teracu kena nonton song-song lotu, nabi song-song lotu dindui, metik ini nonton pulang ada, nabi musuh tidak bisa. Betul tak? Nabi kau sering murmur itu, sering melomalai. Wasok chisu na sabu lutu berda ni blonto na ketu lugo pa ya. Sa kala tra ba, ta mata sa ba. Sa yala sa dia ba. Ai na kayo na kalo, ko ba na kalo. Ya ni tigo ni mo na bola sa ba. Ni tigo ni mo na kana maroi. Ka ba ka maringet na na bosa. Sa rauta, kana bang gitu kiro. Dan aku sadar dong na nonton bosa na lugo. Batini sa sine jungo. Ha? Sa sine jungo. Wasa chungo o kola de kimali barana marroya o amore sa amore reina de como no se va a dar o le son de ahí vosotros entendéis se me dice la voz en todo que quiere lo tú aquí marroya no como María la voz en todo o que da tu vai yang rasa kali cuma turang abe bendeta sabe surati bosa no mubunal sambala mo mai na nung gitar na lot sambala mo mai na nung antoni ko kaimo sambala mo mai kasadawa tapos bosa nanu mo timo ko bambule Terus ang mantanak lagi seri taruh bulan tunan raucin kawa dalam tempat ini kira minta masulah kan elon dalam lemanda namun satu kita lawa sama-sama enta sahabat dunia sasa kata itu elon rega terima kasih bona mata bos ini lo tuh elon rega jadi letok ini lo
dentro. Di tu sono che non mi mola. Non mi masso, non mi masso di così. E cacci con Tony. Se guarda sa quanto sono non devo lavorare. Sai un dina cara non devo cogliere. Me bocco non devo lavorare. Come sono somate che non me ne vi cacciare. Kami ba ko ni kuwa na mo bulay bi tokan ke. Baka rin tegi ba na matali ko. Baka rin tegi ba na matali ko. Kuwa ta ni do ta no rin ba. Hoy ko ka na mo ko ni tayo. Dai. Ke ba kan tayo sundra mo di mo mitisi. Ka ko ba go reportando. Ito ang naman nila. Masay ba naman din tayo tama tayo mo. Nakiri karua, metatusan na ng table mo. Nakiri kato, suri di ba yung katubri ng mungkula, ng mungkura ng ibang. Hindi tayo singa ni ibang boy. Today is the day of salvation. Kaya nga ito, ka, may ako rin ng maso di matutusan. Anong suri ki chisu mendame, and then dami ni bibitak. Kaya kaya sa mga kilala ng buwasa, ng maso na ako matutusan. O sa sulit ko mo levanta mo dalo niya. Kaya mo ninanong ko kawo. O santo rin matamo ni hindi. Binawala mo na mo ni wasa. Namana kaya sa uli na mo ni wasa. Binawala mo turang ni wasa ko ay nang buwin titay. Dentay no sa sulit ko may kimo ni. Di mo kuya turang. Sa iyo ko turang. Anong mangyari? E nalinga mo ni nang daw tuloy ko. Ningay tuloy ra ka na nung kumula. May biyo talay kan biyo sama-sama. Muni rokoy mo nito kay kinanakaw. Porque me dizem isso pessoas não estão sendo turbando, entende quando não mas não com calor, entende o sapantinho de Natal de tomate bola bola. Binawale bisa mai mato chisu de bola no bola bola. O santo lobra catu de loma ko que moni. Ni guru rinda me ni bibi tenho no bola, ni no cultura ni no bola. Ni ko que turana, no ko bokle no moni boss. Que não ko wada borra. Tu bola no ko tu bisi ngamin don no ko dama so. And Great God, Heavenly Father, we give you thanks for your word of God is sharper than any double edged sword. Thank you so much, God, that you are here to remind us that as we look back, we thank you, God, for 190 years of independence and freedom. As we look back, our nation of God proceeded to Britain after 55 years, we gained independence. And as we look back in our own journey, we thank you. And some of us today is a spiritual birthday. And we give you thanks, O God, that while we were sinners, you died for us. Today, we pray, God, that you will bless your people, that you will bless them and keep them. Make your face shine upon them, be gracious to them. May your countenance be lifted and grant us all your peace. Sama sa nila boro roho. And I'm like, oh, we're going to go Jesus. Nani mami tu. Kami dalam mata ni suka telayani. Kaya pasal ni suri pula batu kerja ni tutu berana meningkasi. Batu berani baru tengah kani buli member terus suri pula. Donan rau ni semua ba. Dalam ni sere. Tak perlu malam selain ni kalau ni tutu ni tolong tentai. Suri ni boleh temai. Masa garam kan dalam alas. Donan rau ni semua ba. Kerap sa gore jangan ada tutu satu kan tutu ba. Kerap sa tak apa rau ba. Kamu kaki ni kita satu dengan tu dia memang baru dia tebel. Memang tu
ke rumah.
suke sauteu na bani.
May. Ganda pa yung ano. Sir Rafael.
Nauraso. Nauraso cuma nak kuat-kuat ada visi misi. Kuat-kuat awak rasa. Kalau sorry. Maka kalau sorry tak boleh.
istorya ko, namatay ito na centennial, ito may istorya raw na sorcery Leonan raw, bitso mo kami ng bawa. Karang ko ito luma, onan raw, gusto mo kaon na. Pinipilihewan, doon gusto mo kaon. December 5, onan raw, ito sunod mo. Montgomery, Ronaldolo, Leonan raw, bitso mo kaon na. Kuya, Leonan raw, bitso mo kaon na. Yung talagang istorya na siya raw ay nasilyo mo yung buwa, Ronaldolo, tunan raw. May
Amen.